kipai khasipnar ki basong hakin laiteli kisnong ki bhab apok Kashar Hill District jongka Assam mentai kla mat ek jing jar ka bakhrau ha bat lamat ek jingdu juga jingthong jingtab jing kwa ki tempo pat kamjuru kila banduno ki yeng kisam namar ki bor jongka forest jongka Assam ki lawan ban jurip ya ka jaka jongki bat ki thmuru ban besnong no ikina ka tei ka jaka henen kasi ki brio jongka tar forest jongka Assam ki lawan shi ki tei kisnong ki badai kisnong ki hak ba ema karap karyang bat khatung katab Barkil ayah ke eviction notice lani kata ke hukum bagi dia mino nak tega jaka. Nakaliang usangat uperta ulayo punya keren buat undang ilam barim jaka seng KSU na po barak Bali usam lawan bor pedang haka boleh tu baka daw baka sokar Assam kalau hukum iki ban mino nak tega jaka kedai namar baki tu penyai ia katakan line boarding electric jaka power grid haka bagi dekat mantung iki tower bakamjur ban penyai iki signer boarding electric nak tega jaka. Kani kejeng le jong ke Assam kalau bu ye kita kipai ba kejeng ma ka bakhrau ban menta kimtip syaikin le da kimi na kata jaka namar kila emma kata jaka de bun snem ba de spa snem bar kamrap kamrang jong ki kali tangka kalat ke aja aidok ha ye ki ni ke ba sabab tia ya kejeng im ke jongki Nagalang sangat pertau le yo punya keren ba ni usam na ke kesu ba ni sangap ke kejeng tu bakam ba jong u halo jong kan kejeng ja area pahar lain je gelenti ban lek haflong ha pahar lain apa gebor kola blok. Kamu kila kedia ki snong habun teli snong kerja kata jingja. Lai teli ki snong di sakta, south teli ki snong. South teli snong. Dulu malah sakta. Kamu lihat kila ke forest department ni kila mana boleh kata apa penjat itu? Lihat ke forest department mentah lihat forest department. Jong ke district ni jong ke state. Jong ke district. District barak ni. District Kashar. Oh, district Kashar. Ha. Te try ki ye bahasa penjual. Tengah jeng thum ki cloud ki ding ne. Jeng thum di cloud ki ding bagi taru apan penmit ye ki ying kisam ki ba apa tu ga area ga. Ta timut ban sna ya ki post power grid post. Power grid post. Kan tu lagi yang bahasa tak try bahasa. Ketika you di jeng lek Assam. Mulu malah suang be lai senang gin sakta dah. Lai senang mo? Lai senang. Kamu kata kajeng bu kita power grid di dan kamu kerja ka bahaya sia kerja senang kamu ta. Bahaya kamu kin bu di post kita ki post berutau lain un yai nang ne ce barak beli seduk sa di mahasah mo. Kin bu kita ki post kahap ada senang khat lai teli ki post ki hap ada senang. Kena khat lai teli ki post mun adalah takjur ya ka jingkung ki tiap di senang tahu dah. Nala ini ki beri jeng ki sak slam itu di area la sak na tu di pertaran. But bukan shoot ek jimbam jing bukan option shoot like tang bagi rap na tu dah. Require tentu nang tu tam betul yang dong option sudah kita. Lang kila ada penjat je kita ki jung tung kita berkhoi ni kita iPod. Dang wan sisi nang manin ni ki wan de kemut lah penjat hai de ni dang persang ban yelek kemu nama kadon ru high court case alor jong ki dah. Isnong gila ai ke high court case nama dipersa. Ya ke jingtung ya kita dipilah nama adu minta ke department gede ban ai ke compensation no. Tempat ai compensation de kita ada jile jom kita license nambah post ke high court. Okay ha. Dan bala yo atli gi hearing. Department kumno kasih untuk ngintip sure wan kumba lagi spakmut pus bakal lek jurbor tu. Kamu tahu. Kamu dah mentah nak kalian ki pai khasipar ke basong tu nei kamu ki senya be hata kot ki nei. Nak kalian fi ka ke si finya ai kan untuk jung thok ka government sarkar. Ni dan kata gajing yele alor ke area tu sesangga wildlife sanctuary mah. Kita ada kelak lihat ke thang ke jengka ni. Hagana ke bentak niru min lar na bat sarkar nama boleh lihat lihat tinggi sekali itu ni.
kumakilya mata ngin tukular sa district sa state namar kinagibri kami ikindan option so kumno bandin kumno bansang bangsa so sinam jadi telan kisahnya itu kamera ma ingin tukular sa higher authority atau tukular napa yo le si di produk pas 6 dengan kita ban yo la hok ke dek Kamot kani ka jing wan jang Assam dai ban kira iki brio par itu kan untuk asnang dik sinam yu. Kena dia bala sedang bagi senyam ni. Kena ka power grid kala don kumba pangban ra itu line je. Ha. Line je. Langba ka jing tumu gudung ki ka tak pat ya ke cakar ya jang ki kasi jang ya. Ha. Kena ka dia sin ke penengkong. Pasti menengkong ma. Ba dia kumna ba le bor atau ba rap yang kisah dia cewek-cewek pak di Jakarta Jepang rap beo rap ya ndere ba dukan ya kan Hai. Kamu kani komentar kamu berlangsung hap kerja senang baik. Hamdu begitu kena mula le bor pelat